Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Tangah po kendiat kenta hadian baka kubor sepang kejingyap jong General Secretary Byrngem keseng keng atiar Nyautrap National Liberation Council uba cheris the field hangkeu la syaksiat yam ha kejingya kun markiliang baki pulen kibra lekhan raya ka yingsa jong ha kapor lai beje dan step perngap jong ka khalai terik unailar arajar arpuai ha ka bai dei baki jing thai bom ha lai umkhra dangshen nakaliang jong ka Nyautrap National Liberation Council lengba u General Secretary bomenta uba sain kupar nong trau ulapan pau baka sang gadap da kajing song kenden bat kajing song si thang halor ni kajing ja ha ukarwa uba sang kupar nong traw la ongru ba ka sang kala siem ya karai ban penhiar Kput ya o Herman pakenteng ya o Treng saw bat ya menteri ketnat kampo yeng ke sorkar jela uba Lahkmen Rymbui ka Hnlc kala kamru balayo jingtep nadu sansi menchwa ba Chesterfield hangkeu ula sya Byrngem penyam ha o Herman pakenteng bat ha kaju kapor ka sang kala keno ru ba ka jingyap jong ba Chesterfield hangkeu kadai da ka jingdan ketilang jong o Herman pakenteng u Treng saw lembat kipulet shushu ka Hnlc kala ong ru ba Chesterfield hangkeu shim lai dan mentashu bat kikam jong ka sang handaya menta usulong tang uksiang pedeng ka Hnlc bat kitnat sentian kum ka special branch bat ka intelligence bureau nakabenta ka jinga kreni sok apateng ka sang Hnlc bat ka sorkar nakaliang jong ka sang Hnlc kala pha ru yo kurwo sngolam shiki bahiyang hasam baro halor kini ka jingja ka sngosi bat akaju ka por ka sang kala pentep ru bahkan yai bu jingkan mau yo ba Chesterfield kumunong sang bat unong lam bashit raham jong ka sang